Tripura hasteo puila songsajanga thangi tongo Triprasa Thansa Festival 26 November 2022 salmario songsajanga Triprasa Thansa Festival Khwai Tula Sikor High Secondary School ground no o pandawo naroi motongmui manjangai DDADC hapangi Deputy CEM borangmenang Onimes Debroma logiwo tongo EM Suhel Debroma EM Doliriang MDC Ononto Debroma tai MDC Robindra Debroma no khoboi amsaini Tripura Mothani leaders ro stage tang tomon tamon bagai tang buhur mes song kana mela kana sini tulai sikok school noklawo sini Triprasa Thansa Festival khana ngai otulai sikok nato ase kotor ma sini eta program ngai sudah amo sini ya o melan hoite sini bogam chairoko para roko bibino sini Triprasa ro drak sabui jebabe sini chair rok jebe nostong tomaikya o drag rong tibio bokna semar kok sajanai drag awareness program no abu nukna benar sejak nanggo abrong tui gobang masinar khana samu eba abrong bujona ne bangai age khana sinar khajana sinar paisa painai sini edi jaha pangni sare pangyak tu deputy CM Onimes Debroma paisa painai sini EM Suhel Debroma paisa painai sini EM Boborodon Liang paisa painai sini EM Doliriang paisa painai sini MDC Onto Debroma Hai sampai sini MDC Robindra Debroma, hai sampai sini MDC Abhijit Debroma, omai kebang ma sini ela engkau finai, ebung sini ela kerokobo, jadi eta mar tong lajak, karena kena sini program kasa orang naik tokai nana bang sini jatuh sakta lajak nak nunai nanti, sini istirahat tak tanglai dong pal kayai, sini mau kena 10 time bising ono, mau jadi istirahat tamu jono pai bai nai, ebung kena site na hoite, sini program armung thane horni 10 jora.